Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Kino yang lam berkit khot Kamikhalaya People United Front MPUF is janja kila aipor tang hapo arsngi uwe ubar jela ubadon yang kadukan dijuti hakri Riyad West nakadau ka jingle he jong utei ubar jela ya kinong thiet jing thiet lakalong ya ki shenrang ki kenthei rang ba bat ki khana une ubar jela ujukuran ru ya ki kenten ki bakhor sya kinong wan thiet jing thiet nagate kadukan jong u kumta na kaliang kaseng leng bau presiden ubak kershan bela ulah kentu jori ki pajba bakin sengubha habaki syam kum kite ki barjala ki balai he kimde ban ailat satya ya kum kite ki barjala namar bunsin hi lala baki barjala kila sedang pan peni bor ya ki trairi trai muluk juga sering kali people reference MPF wilayah aku yang komplain yo we barjala bukan akhir best di depan cuti namar nilai por asli bumi dan kan boleh bansyong apa izet yang namar dia komplain malu kan ulah cuti bor baru jual kita jingkir bala jukar kita musuh ya lagi untuk bala dia lihat jadi tentu ibai ba nana cuma habale jadi tip sih dukan saya jahat habale kan dia ban pin alat di barjala nama tapi alat di barjala kin sapi ya kin nama kinong ba nimlot kinlon tay berat ada gi sing malang didon banyada ya pi benyarap kaptam di barjala ki bala he dan akan tu diskursil ban cimkia ban kerana oleh lesson apa izentnya nama ni cak logistik kila kera bagi astam ban le ki ban kam lagi yang di barjala ban kera ni tadi lesson ban ni ne po studentnya ada ban kerana nama ni ba barjala astam ban buai sino astam ban business ka kimon nama mun di basyek ban kam di Islam kim kidul kam di Islam ki bagi le kilo business ne tangan yang tepat di diskursil ba cimkia na ma kaptam apa izentnya ne dia bisa malang di dalam tapi ban keralang ban lelang dan ban kita ban busuk di produk program yang apa industri mungkin dia akan kadang akan kita jadi ikat dalam bisnis ini produk program ini ini kan kita ban bisnis nama ubar jela ukat bawan ulak melek dia nama mungkin pakai lakam katam dan lihat ban konsum akan pat konsum ban cimkia kalau ada di tempat MPF izat industri